unguMessiah. Ngicela ukuthi simane sihambisane na ungaya ku slide number 1. Kule slide sekuqala sitawubuka incwadi yezenzo Acts imisebenzi yabapostoli. Ngithena ngicabanga ngale ncwadi ngaze ngathi yathi leligama noma ungalichinja uthi the work of the apostles, the doings of the apostles. Ku chapter 9 la sitawuqala khona sifunze kusukela ku verse 15 kuya ku 22. Ngicela ukuthi sinake nje kafishane kukhona lokuthithele ndabe sengiyakuthinza kulamanye lama verse. Ngicela ukuthi lo sifunzelako asifunzela. Inkosi yathi kuye, hamba ngobe lowo muntu usitsha sami lengisikhethile ukuthi siphathe libito lami kubetive nakumakhosi nakubantu baka-Israyeli. Mina ngekwami ngitomkhombisa konke lekufanele ahlupheke. Ngitamkhombisa konke lafanele ahlupheke ngako ngelibito lami. Ngako-ke Ananias wahamba wangena endlini wabeka tandla etikwaSawula wathi, Mzalwane Sawula, Inkosi Jesu libonakele kuwe endleleni ingifumile ukuthi ubone futhi ugcwaliswe ngamoya longcwele. Masinyane kwawa ticwengcwe letatifanana nengwethu lisuka emehlweni aSawula. Waphinze wabona futhi wasukuma wabhajatiswa. Emva kwekudla waphinze wacina futhi. Sawula wahlala nebafunzi emalangana lambalwa eDamaseko. Masinyane waqala kushumayela emasinagogeni ngaJesu athi, uyindvodzana yaNkulunkulu. Bonke labamuva bamangala babutana bodvwana bathi, akusiyo yini le ndvodza lebeyibulala bonke lababita libito eJerusalema. Khona kanzi nje ayiketi lapha ngale njongo yekubabopha ibamikise kubapristi labakhulu yini. Kodwa Sawula waqhubeka kushumayela ngemandla wawanzisa nemaJuda labehlala eDamaseko. Awakhombisa ngalokho sebaleni ukuthi Jesu unguKristu. Ngicela ukuthi sisebenzise lengcenye le yembhalo as sisekelo salokho lesitawukhuluma ngako ukuthi Jesu unguMessiah noma Jesu unguKristu. Kusukela ku verse 15 sikhanza lapho khona uNkulunkulu akhuluma na Ananias amtshela ukuthi akayephi. Na ufunza lama verse lala ngenhla liBhayibheli liyaveta ukuthi uNkulunkulu wamnikeza ngisho nema directions ukuthi hamba kuna street nas or nastaladi nas uye kuna indlu yabani bani. Lokusho ukuthi uNkulunkulu uyasadi. Ungacabanga nje street sakakho ukuthi akasadi uNkulunkulu uyasadi. Angafuna ukuthumela umuntu uyakhona uNkulunkulu kumtshela nane street address ukuthi nasi le street address. Umbhalo uyasitshela la. So la ku verse 15 engifisa sikunake ngilokuthi Paula uniketwa umsebenzi uNkulunkulu ngalesikhathi lespekthiwa ngiSawula. Uthi uNkulunkulu uPaula usitsha sami lengisikhethile ukuthi siphathe libito lami. And la ekuphatheni libito lakhe uNkulunkulu uyachaza ukuthi uliphatha kuphi noma uyapi. Sewuthi ke kwekuqala kubetive the Gentiles. The Gentiles or mabetive ngibo bonke abantu labangasibo bantwana bakwaIsrayeli. Kethi thina singakuphi kepha? Thina singathi singakuphi? Sibetive noma sibantwana bakwaIsrayeli? Okay. Sitawuhambisana nje ngifisa ukuthi nikhululeke bazalwane ningabi worried. Kwesibili uthi kumakhosi kwekugcina sawuthi nakuyo indlu yakaIsrayeli. Kakhulukhulu uthi kubetive kumakhosi nakuyo indlu yakaIsrayeli. Wena usitsha sami lengisikhethile ukuthi siphathe libito lami. Nase uyake ku verse 20 so uyaqala ke uyashumayela Paula. Verse 20 usitshela ukuthi ingcikithi yenkulumo yakhe iyasima ekuthenini athi Jesu uyindvodzana yaNkulunkulu. Bese sekuthi verse 22 bese sewuthi
Jesu unguKristu. Ngifisa ke ukuthi ke namuhla sicwaninge kafishane ukuthi uma athi Jesu unguKristu abe kusholana kahle hle bekubaluleke ngani ukuthi akusho lokho Pawula noma Sawula kubaJuda. Bekubaluleke ngani ukuthi akusho lokho Pawula kubantu beTive. And nakithi ke namuhla kubaluleke ngani ukuthi sikwati lokho ukuthi Jesu unguKristu. Ngicabanga ukuthi nami nangisakhula nangiva abantu bakhuluma bathi hey Jesus Christ. Benginako ukuthi ligama nesibongo. Anginadi ke nini mhlawumbe beningcono kunami. Kodwa nje umuntu akathi Jesus Christ bengithi hayi cha kuphelele vele ukuthi lokushodako ligama nesibongo kukhona. Kahle hle nawufunza umlandvo nange iculture my tradition yemaJuda then bekuya kakhulu ngekuthi ngileli gama lelisebentako nekuthi lo muntu ungumsawa bani. Okay? Noma lo muntu uqhamuka kuyiphi indzawo. So lesi sikhathi ukhanze ukuthi sithi Jesus of Nazareth, Jesu waseNazareth. Lokuthi Nazaretha kakhulukhulu bekumhlukanisa Jesu kulabanye bo Jesu ngaleso sikhathi lokuthi cha lo esengikhuluma ngaye inyalo ngilo waseNazaretha. Labanye ukhanze ukuthi bo Mary Magdalene akusiso sibongo sakhe ukuthi Magdalene. Beka qhamuka endzaweni yaseMagdala. So lokumhlukanisa kulabanye bo Mary bese kuthiwa ke Mary wasekutheni. So ke lokuthi Jesu Kristu lo Kristu kahle hle it's a title noma ngiyona ndlela leNkulunkulu ekuhleleni kwakhe abehlelile ukuthi Jesu utawuba ngumesiya. Ngitakuthinza ke kafishane. Now lengifisa ukucala ngako ukuthi bekubaluleke ngani lokho ukuthi Pawula athi Jesu Kristu athi Jesu unguKristu, Jesu ungumesaya kula maJuda. Ngicela ukuthi sifunze incwadi yezenzo sahluko saka 17 sitawufunza khona kusukela ku verse 10. Kwathi ebusuku bazalwane bababalekisa bo Pawula naSilasi babathumela eBeria. Bathi kube befike khona bangena esinagogeni lemaJuda. Bantu balapho babengcono kakhulu kunebaseThesalonika ngoba elivi balemukela ngalenkhulu inshisekelo. Onke emalanga babephenyisisa imibhalo bahlolisise ukuthi kunjalo ngempela yini. Pawula ekushumayeleni kwakhe ahamba tindzawo la sifunza khona kwena nje singeniso kafishane. Nisiyathi mawukuthi Pawula waba neluhambo lohlukene kathathu 3 missionary journeys lapho abephuma khona hamba yawushumayela aphinza abuye aphinza aphume aphinza abuye aphinza aphume. Okay, ngilokwesibili ke inyalo lokulesifunza ngakho in the second missionary journey. So uhamba na Silas osila bathola Timothy Ephesus bayamrecruiter so bake disciple naye sebahamba naye ke nyalo la sesifunza khona. Akasahambi na Barnabas kulolu hambo lokucala Pawula abehamba na Barnabas. Kulele sibili so uhamba ke na Silas because kwaba khona kungabuki ngasolinye phakathi kwa Pawula na Barnabas ngenxa ya John Mark. Asishiyeke leyo kuyaba indzaba yangalelinye ilanga. Bashumayela eThesalonika nakhona Pawula uthi Jesu indvodzana yaNkulunkulu, Jesu ungumesaya esinagogeni. Bayeva ke labanye amaJuda labanye abeva kahle bathi hayi lo uyasidida akafuneki la. Sebayambalekisa ke la ku verse 10 so uya eBeria la sesifunza khona ke. Nakafika ke eBeria nakhona uya esinagogeni. Ije sinagoga siyalatimos. Okay, lokuthi synagogue ligama lelisukela esiGrekini lelisho indzawo yekuhlangana. It's a Greek origin name lelisho indzawo yekuhlangana for bantu. And isynagogue ngekwembhalo
beye maJuda ukuthi ahlangane for kufunza imibhalo nekuthi aworship uNkulunkulu. Lo worship abekufaka ekhathi kuthandaza. That's why ngalenye ilanga over ukuthi Jonah na Petro bebahamba ngelihora lelitsite baye esinagogeni bayawuthandaza. Okay. Asiyibambe ukuthi sinagogeni ke. So khona ke Paula uyashumayela ke nakhona ekushumayeleni kwakhe uthi Jesu unguKristu. Nasakushito ke lokho lelibandla laseBeria liBhayibheli ngelesiswati lithi belingcono kunelibandla laseThessalonika. Lingcono ngani? Lingcono ngokuthi letinto Paula bekathi ishumayela bebathi thokotela lokudiva. They were eagerly receiving them. But baphenze batihlole emibhalweni kwekuthi tingito yini vele. Kuliqiniso inivelela kakushumayelako Paul. Ngifisa ukuthi sekubambe lokhu njengebazalwane labaphila kulesikhathi sami namuhla. Ngulenye inkinga lesesinayo kwekuthi tinve tishow emapulpit sitithatha as 100% singatihloli. Lokho kusenda kwekuthi sibe lesenkingeni yekulalela nekuthatha nobe ngabe yini. Liphuzu lengilibeka kwekuthi sewukuvile lokushiwo epulpit hamba uyawukuhlola ukuthi kungiko yini vele. Ngoba kunebantu labangadlali kulamalanga. Bayonishaya nge-psychology bathatha imali tenu at the expense of ukuthi bathi bayashoma la live likaNkulunkulu. Letifundiso lesetikhona namuhla kubita ukuthi utihlole and futhi kubita ukuthi ucaphele kwekuthi uti subjecta under imfundiso yabani kule mihla le. Whether ulalela ku-TV noma uya emasonweni uti subjecta phansi kwemfundiso yabani ngoba lokho count kwekuthi utawuba ngumzalwane lonjani, utawuphatha maphi emaqiniso noma tintfo letawuvela kungazuthi ngemaqiniso ukhanze kwekuthi akusito. Paula wawonisha lamanye amabandla kwekuthi nase ngihambile mina kuyawufika labanye emva kwami. Sakhumbula Mose. Okay ke ngaze ngisaytrack ke kakhulu. Lelibandla laseBeria lathi hlola ke letinto ukuthi tingito yini lethi lakathi shumayelako Paula ngoba uthi Jesu unguKristu. Ngicela kucela ngisho nako ke afishana. Paula akusiye umuntu lobangamthathela phasi kwekuthi lokhu bekakhuluma abengakwadi. Uthi Paula from age of 18 kuya kubo 21 wafunziswa about the Torah noma the Tanakh noma the Hebrew scriptures by Gamaliel. Gamaliel nzini ungubani wena kuze sathi kwekuthi lokufundisako kungiko. Gamaliel abehlonishwa ngetikhathi takhe. Futhi bekakade angilomunye walabasetulu in the Sanhedrin or i-council kwa-Israel lebeyibukwe kwekuthi tenkolo, civil rights and criminal laws were being obeyed accordingly yini in Israel. Paula nakafundziswa nguGamalieli ubamba kona sibili according to the Hebrew scriptures. Nawufunda incwadi yabaseGalatia chapter 1 wehla nayo utawukutshela Paula kwekuthi mina ngafundziswa kwekuthi even the Hebrew scriptures kufuneka uwa interprete kanjani. Akutshele kwekuthi kubonisa ngayethu bengihambe embili mina. Ngendlela lebekafundiswe adingayo imibhalo. Nasashumayela ke eBeria abathathi kwekuthi Paula ungilogijima embili ekwatintinfo kodwa bathi letinfo asitihlole kwekuthi tingito yini. Umbuto wami ke kwekuthi kuwe letinfo lodivako letishunyayelwako nobe ngabe ngukuphi uyatihlola yini ukuthi tinjalo ngokwelive likaNkulunkulu. Noma uthatha ngokuthi nasekushiwo sekushiwo. My point being asihlole kwekuthi kunjalo yini. Ngicela ke ukuchubekela embili ngithi lesizathu sekuthi bakuhlole ngilokwethi abethi Paula Jesu unguKristu. Ngicela sibuke kafishane kwekuthi lokuthi Jesu unguKristu kusho ukuthini neku-understanda nje emagama lathide. Leli gama lelithi
Kristu ngesingisi Christ lisuka esiGrekini kahlehle from Christos. EmaGreki bekahumusha ligama lesiHebheru lelithi Mashiach, lokusho kwekuthi Messiah. So kahlehle uma uthi Christ usho kwekuthi Messiah. Uma Paula athi Jesu unguKristu, kafishane uthi Jesu ungumessiah. Nase ulanza lokuhumusha. Nawufunze incwadi ya John, ngicela siyifunze khona ngingaze ngithi nami ngikuthatha phi lokho. Incwadi ya John chapter 1 verse 40 na 41. Lomunye walabafunzi lababili labeva Johane akhuluma base bahamba naJesu bekungu-Andreya umnakabo Petro. Yena watfola kuqala umnakabo Simoni wathi kuye, sesimtholile Mesiya. Leli bito lisho ukuthi Kristu. So ngalibamba ke lelo verse lelo lekuthi lenchazelo lethi Messiah kusho kwekuthi Kristu. So now uthi ke Jesus Christ awusho ligama nesibongo semuntu, but uthi Jesu longu Messiah. Lokuthi Messiah ke kusho ukuthini sitakubuka kafishane ngoba kubalulekile ukuthi sikwati lokho. Kuthi kusho ukuthini ukuthi Jesu ongu Messiah. Ngicela ukuchaza naku ke, ngicela uye kule slide lesilandzelako. Lokuthi Messiah mhlambe kutafuna sifunze vele nembhalo kafishane sisebenzise iamplified. Kukhona abaphethe iBhayibheli leamplified. Angitibona intandla iphakama mhlambe vele kufanele ngoba inkonzo yesiswati o ilphethe. Ngicela ufunze ke sisi from the amplified 40 na 41 same. One of the two who heard what John said, and as a result followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first looked for and found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which translated means the Christ. The 41. He first looked for and found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which translated means the Christ. The anointed one. Lebe ngisebenzisa amplified mina beyina anointed one. Lokusho ukuthi ungilogcotshiwe. Lokuthi Messiah kusho ukuthi logcotshiwe. In the Old Testament bekuvamile kwekuthi bapriesti nemakhosi bagcotshwe kusetshenziswe holy oil. Ngekwesi Bible Old Testament kukhona lokuthi logcotshiwe ngalo oil bebanako lokuthi babo Messiah because they were anointed but with that oil. So ke emaJuda bekathi lokuthi umuntu angaba nguMessiah ngalokuthi ugcotshiwe, the anointed one. But liBhayibheli liphindze lachaza ukuthi baprofeta kwekuthi uyawufika Messiah. Ekufikeni kwakhe Messiah kwaba netintfo letichazwa kwekuthi uyawudenda lo Messiah. So nakafika ke Paula kulaba seBeria athi Jesu unguMessiah, sebazi ke bona hayi ngoba siyathi ukuthi Messiah kwaprofetwa ngaye. Wena uthi Jesu unguMessiah, asihloli ukuthi kungiko invele Jesu uyawamitha ilama requirements ekuthi abe nguMessiah. Ngicela ukuthinza naku ke ngingakafiki lokuthi yini lebuyele ukuthi ibe khona. Now utowuhlola live likaNkulunkulu. Ngicela ukuthi utisite ngokuthi ungasebenzisi iBhayibheli linye. Ube nawo nje abelithandana nangabe ungakhona. Different versions. And kulawo ma different versions at least ibe khona iBhayibheli litawuthiwa
it's a study Bible. Ema study Bible ayabhala ukuthi King James study Bible, NIV study Bible, ESV study Bible. Study Bible sinala ukuthi ezilama verse abhaliwe la ngenhla kube sekuba nemibhalwana lemincane la ngaphasi ema footnotes la chaza leli verse leli la ngenhla kakhudlwana aphenze futhi akukhombise ukuthi ngukuphi eBhayibhelini la kuphinze kukhulunywe ngaleyo ndzaba leyo. Okay, utokhona ukuthi ufunze leBhayibheli uli understand ngebubandi balo, ungabambi iverse linye ugijime nalo uzophuma endleleni. So kulama Bible ngithi ube nawo abelithandana kubita ukuthi nawo futhi uwa understand ukuthi a translate wa kanjani lokubhalwa kwawo kusuka ku Hebrew, Aramaic and Greek kude la esingisini bebabhala babukeni lababhalako. There are three things ngicela ukuthi thinza nelento awente ama examples ngato sitokhona kuhambisana because lokho kubalulekile kakhulu bazalwana. Naba translator bayachaza la eBhayibhelini bavamise ukubhala ngale ma prefaces ngalakuqaleni kwekuse le translation yendiwa kanjani. Nabachaza lapho bayasho ukuthi bebathatha word to word from Hebrew babuke ukuthi ngiliphi igama lesingisi elingachaza ngcono leli gama lesiHebheru noma lesiGreek noma lesiAramaic, word to word. Bese kuba khona lamanye ama translation langabuki labo word to word ligama ngeligama babuke nje lengcikithi yale ngikhuluma ukuthi ikhuluma ngaloko bese sebathola ke indlela yokuchaza ngesingisi kuze ukuthi le ngcikithi iphindze ivakale ngala njengoba angibekiseke liBhayibheli le NLT siyathi mosi NLT bazalwana siyathi NLT bazalwana New Living Translation ibhalwe ngaloko lokuthi yona ibuka ingcikithi lokuthi le ngcikithi lebe ikhona nase uletha ngala esingisini so iyevakala njengoba yini ayikabuki word to word. Bese sekuthi iKing James version yona ibuka word to word leya cala ukuthi ikhicitwa 1611 word to word. Ne English Standard Version ESV nayo ibuka word to word, right? Inkinga yalabo word to word uyenteka ukuthi kungevakali kahle noma ufunza ukuthi sikhuluma ngani la kungaflowi kahle babese ke sebaletha nalo kuthiwa ke readability. Now NIV it's word to word plus readability lokuthi as uyifunza bese sekuyaflowisha nje kancane lokuthi uve cha sebathi ke nyalo. NLT ibuke ingcikithi lawa lamanye word to word. Ngikusho lani lokho? Ngisho ukuthi as uhlola usebenzisa leli Bible olisebenzisako wathi ukuthi nabe ngisebenzisa NLT mina ngeke ngisabuka word to word kangako. Sendawubuka le ngcikithi ukuthi le ngcikithi ihambisana yini. Nangabe utosebenzisa lawa lamanye sengiwashito soda ubuke ke word to word. Lokwente kwakuthi nangabe utawusherisha noma utakwendana nathi osebenzisa iNLT akusamele ugcile kakhulu on word to word ngoba that is not what was the purpose of the translation. Nangabe umuntu awushumayela agcile ku NLT word to word sekubita ukuthi hayi sekukhona kufuna sala sikwenda ke nyalo ngoba lamanye alamagama our correlate 100% to what was in Hebrew but alwela lokuthi le ngcikithi uyive ukuthi kukhulunywa ngani la. So that's why ngikusho lokho so that as uhlola imibhalo usebenzisa live likaNkulunkulu wathi kusile Bible oliphethe la translate wa kanjani utakusida lokho kakhulu. I-amplified yona iphindze ingete nemagama lachaza lamanye emagama lokuthiwa ngema synonyms lokuthi angibekise nje nangabe uthi quickly meaning masinyane ngiliphe iligama lengasho nje quickly fast urgent. So ngakhanza ukuthi amplified yona seyababhala labo quickly fast urgent lokulethe lo mqondo ukuthi hayi phela bekuphuthunywa la
Okay, so ke ngilethele ukuthi sikunake lokho bazalwane ngoba kumcoka kakhulu ekucondzeni imibhalo ngoba kakhulukhulu inkinga lesinayo nyalo in this generation hayi ukuthi siswele inshumayelo cha asikade siswele inengi but in the content lokuthi tiphethene inshumayelo lesivako lentifaka kuma social media netiposte nendeni ithini le content. Kukhona umzali a colleague emsebenzini, he's a consultant usita ngalokunye kunana tikole South Africa kuthiwa ngema model C schools tisembidlana nje kunaletinye so singisa khona vele uba kahle so ke uma indima presentations ukwenza ukuthi the English is good vele you can follow the English but there is no content says that as a presentile ngithi guys wait siyakuva uyachaza lokho but there are missing things here and here because kule content lelemcoka at the end of the day it's not about the eloquence alokukhuluma kwalomuntu ulokuthi lo muntu uthini angafika la umuntu angangade akhuluma iqiniso laNkulunkulu letakufaka ezulwini afike lo munye lengise Apollos anithi wang khanze ukuthi hayi sekufuneka bo Aquila labathi wena wathi umbhabhatiso waJohane asekho lapho sisekanye kanye bazalwane ngicela ukuthinza naku ke kafishane sisachubeka go to the next slide sengichazile lokho Messiah ngekuhlela kwaNkulunkulu unetinkonzo letimbili. The first one is for atonement, kuhlengwa kubuyeliswa kwebantfu kuNkulunkulu sibabe nebudlelwane naNkulunkulu. Kwesibili kwekuthi Messiah abuse abe inkosi abuse embusweni wakhe. Lokhu kumcoka ukuthi sikwadi ngoba ezibazalwane namuhla kufuneka sathi ukuthi sikuphi kuloku le Messiah akutela nalakutelako ngoba abaprofeti bathi nabaprofeta batibona letinto ukuthi uyawufika Messiah atakwenda nako lenkonzo yekucala ye-atonement yekuhlengwa sewafika Jesu wayenta emibhalweni kwabitwa ukuthi kushiwe ukuthi uyawufika nini uyawufika kanjani ngicela kunike homework ke bazalwane kulokhu lenkusho ukuthi baprofeti emibhalweni babona ukuthi uMessiah uyawufika kwabhalwa in the Old Testament nekuthi uyawufika kanjani kwabhalwa endeni kwabhalwa in the New Testament libese liyachaza ukuthi lokhu nalokhu kwendeka lokhu nalokhu kwendeka uhambe uyawufuna ukuthi ngomaphi lama messianic prophecies la prophet wabaprofeti bese ubuya ku New Testament uyabuka kwekuthi naku la kwagcwaliseka khona utothi na uthi Jesu Christ ungumessiah nawe ungakuprove from the scriptures kwekuthi kwathiwa Messiah uyawukwenda nako vele imibhalo ekubhalweni kwe New Testament iyakuveta lokuthi wefika wakwenta nako. Amen ke ngiyayibamba i-assignment i-homework anti you are good students anti kufanele sibe ngama disciples bazalwana kanti i-disciple yenta njani disciple iyafunza phela nathi kufanele sibe ngama disciples lafunzako maningi ke lama messianic prophecies eviki letako ngitawa mention there are 30 lengwakhanzile but singathola incumbi ithine sonke lekubita kwekuthi siwabukete angibekise nje ngiyaqala kwaprofeti ukuthi Jesu uyawutalwa yintombi angithi kambe bese nase uya ku New Testament siyakuthola yini lokho siyakuthola kambe yes kule selekuninde tip yaloko kenyalo lokuthi Messiah uyawufika nganasikhathi nasi
kwaprofethwa nangaloko ndanitshela le answer ke mina lokuthi Messiah kwathiwa uyawufika lingakabhidlitwa lithempeli nga AD 70 and be cut out or cut off. Hambani ke niyawufuna ukuthi ke kwashiwo nini bese uyobuka ukuthi naku la kwagcwaliseka khona. Manengi ke but lokho ngazuthi ngifuna kubuya kuko lento ayithinza lenye yakhona ngidangena nje kuma details kafishane not for long ngokwe Bible lesi Hebrew Bible ngicela uvule Malaki chapter 3 verse 1 na chapter 4 verse 4 to 5 Malaki waprofeta kwekuthi angakafiki iMessiah kutawufika Elijah not Elisha Elijah I think Elijah ukahle Elisha sengilomunye Elijah so tholile ngicela ufunze ke sisi bukanila ngiyawuthumela sithunywa sami lesiyawulungisa indlela embi kwami masinyane lo simakazile nimfunako uyakuta ethempelini lakhe yebo sithunywa sesivumelwano lenisifisako siyawufika kusho simakazile longisomandla chapter 4 5 to 6 bukanila ngiyawunithumelela umprofeti Elijah lingakafikile lo langa lelikhulu nalelesabekako lasimakathe uyawuguqulela tinhlitiyo taboyise kubantwa babo netinhlitiyo tebantfana kuboyise ngaphandle kwaloko ngiyawuta ngite ushaya lelive ngesicalekiso La sifunza khona Malaki uyaprofeta uthi angakafiki iMessiah kutaqale kufike Elijah. This is a prophecy, right? Kuloko lekunikete homework yakho sekubita wena uprove ukuthi ngoba before afike Messiah kufuna kufike Elijah kuqala. Elijah wafika yini vele. Ngoba kuthiwa before afike Messiah kutawufika Elijah. But ke ngidakuchaza ke lokho ngoba is very important. Now uyakubaJuda. Kukhona emaJuda la ngakholwa ukuthi Jesu unguMessiah. Babambe kwekuthi Elijah akazange afike. So ngokuthi Elijah akazange afike sebanenkinga yekwemukela Kristu abe nguMessiah ngoba le condition ayikafulfilleki. Kuze benginamuhle kukhona emaJuda lakholelwa lokho. Such that nabadla sidlo senkosi nase bahlele etafuleni kuba nesitulo labashiya kungahlali umuntu khona bathi bashiyele kusinakafika Elijah akhona kungena ahlanganyele nabo ngoba wapromiswa uNkulunkulu. Ngicela sifunze ke eBhayibhelini ku New Testament lapho khona Jesu ayichaza lendzaba ngenxa yesikhathi sesitawugijigijima but ngifisa ukuthi siyibambe ngoba ibabambe kakhulu shem kakhulu. Ngicela sicale ngencwadi ya John chapter 1 19 to 28 ufunze nje usheshise sise lona noma lapha bufakazi baJohn the Baptist kuthunywa tiye kuJohn bayombuta ukuthi wena ungubani lamandla noma lamagunya loshumayela ngawo noma lobhabhatisa ngawo uwathathephi funza ke sisi lobo bufakazi baJohane mhlazana emaJuda athumela abapristi nebaLevi baphuma eJerusalema kutembuta bathi wena ungubani wavuma akazange aphike wathi angisiye mne Kristu bambuda bathi pho ungubani ungu-Elijah yini waphendula wathi cha angisiye bambuda bathi ungumprofeti yini waphendula wathi cha base bathi kuye kepha ungubani disho wena ukuthi ungubani khona sitebaphendula laba labasithumile yena wathi ngilivi lalomemeta ehlane athi lungisani indlela yenkosi njengoba asho Isaya umprofeti labanye kuletithunywa bekubafarisi bambuda ke bathi pho ubhabhatiselani nangabe awusiye Kristu noma Elijah noma umprofeti Johane wabaphendula wathi mina ngibhabhatisa ngemanti kepha la emkhathini wenu kumele ningamadi yena lowo lotako emva kwami mina angikafanele ngisho nekuthukulula imichilo yeticaphulo takhe lokho ke kwendeka ngesheya kweJordani eBhetani
lapho bekubhabhatisela Johane khona. Ngicela ukuthi sigijime sifunze ngicela siwabhale ke lama verse lawa bazalwane khona into wafunza kahle nisemakhaya. Matthew chapter 11 2 kuya ku15. Kwathi ke Johane umbhabhatisi asesejele weva ngemisebenzi yaKristu. Wase uthumela labanye abafunzi bakhe kuye bafike bathi kuye, wena unguye yini lona lotako noma kusafanele silinzele lomunye? Jesu waphendula wathi kubo, ncanzekani niyemtshela Johane ngako konke lenikuvako nalenikubonako. Timpumputhe setiyabona, tingcute netishosha setiyahamba, emalephelo ayahlandeka, tihulu setiyeva, labafile bayavuswa nelivangeli seliyashunyayelwa kulabampofu. Ubusisiwe longakhubeki ngami. Kwathi nasebancanzeka Jesu waqala wakhuluma etiqunjini ngaJohane wathi, nanisuka niya ehlane naniye ubonani kani? Naniye ubona umhlanga aveveteliswa ngumoya yini? Kanti nanisukele kuyawubonani vele? Naniye ubona umuntu lowembethe tingubo letinhle yini? Anati yini kutsi labanjalo basetindlini temakhosi? Kodwa vele nje nanisukele kuyawubonani? Umprofeti? Yebo, empeleni nabona lomkhulu kakhulu kunemprofeti. Nguye lona lekubhalwe ngaye ukuthi, bheka, ngithumela isithunywa sami embi kwakho, lesiyawulungisa indlela yakho embi kwakho. Ngiqinisile ngithi kini, kubo bonke labake baba khona emhlabeni, kude lo wake wabamkhulu kuna Johane umbhabhatisi, kepha lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaye. Kusukela etikhathini taJohane umbhabhatisi kuze kube ngilamuhla, umbuso welizulu uyaphangwa. Ngicela ugcine lapho ke sizi go to Luke chapter 1 16 na 17 sigcine lapho kuleli lama verse. Luke 1 16 na 17. Uyawubuyisela abamfu labanyenti baka-Israyeli kuNkulunkulu, inkosi yabo. Uyawuhamba embi kwakhe ngemoya nangemandla njengemprofeti Elijah. Uyawuhlanganisa boyise nebantwana babo babuye babe nebudlelwane. Okay, ngicela ubambe lapho ngenxa yesikhathi. So la sifunza khona kafishane bazalwane sizama kubuka kwekuthi wefika yini Elijah. Njengokusho kwaMalaki. John nabambuta uyasho ukuthi angisuye mina. But ngasekugcineni kwale nkulumo sokuthi umile phakathi kwenu longetulu kunami le umchile uthi icathulo takhe ngingakafanele ngisho nekucatulula. So uthi yena yonibhabhatisa ngamandla nangamoya longcwele. So uthi yena uta emva kwami. Kabafishane ubaphendvula indirectly ngendlela lengakaconzi ngoba uthi yena uta emva kwami. Jesu nawufunza ku Matthew 17:10 to 13 uyasho Jesu uthi Elijah sewafika. Kusho kwekuthi kwagcwaliseka lokuthi afike Elijah. Ufika njani ke? Lucas uyayichaza lenkulumo. Luka uthi umoya nemandla labesebenta ngawo Johane abe kungiwo lowo wa Elijah. The spirit and the power that was in John asebenta, that was the spirit of Elijah. Elijah wefika but emaJuda akambonanga. Sekubita kwekuthi understand ema scriptures njengemntwana kaNkulunkulu utokhona kuboka iProphecy bese uyabo ukuthi igcwaliseke kanjani utokhona kuba nesifakazelo sokuthi yes Jesu unguMessiah kude lokushodako. Angigcine ngekuthi kuwo onke ema prophecies lendiwa ngaMessiah uwagcwalise onke Jesu. So kune homework lenguniketa yona kude la tofika khona uthi hayi good answer. Unfortunately. So lama answer akhona ubuka le prophecy bese uyabuka ukuthi yagcwaliseka kanjani. Yini leyenda emaJuda angamboni Jesu anguMessiah. Ndawo mention two things. Despite kwekuthi la bathi bona solo Elijah akakafiki. Sitawukhumbula abazalwane ukuthi emaJuda bekaphansi kwembuso wemaRoma ngetikhathi taJesu na before.
Now lokho bekubenda ababantu labagcilatekile bafise kukhululeka. So kule mission ya Messiah lengithi mina ihlukene kabili roughly. Bona kule mission yekuqala ye-atonement ayizange bayibone kahle ngidakuthenze evikini lelitako lokho nawufunza Isaiah chapter 52 from verse 13 12 kuyandasi na Isaiah 53 as to why. But kakhulukhulu lokwekuthi bona bebafisa ukuthi Messiah utawufike abakhulule, which was the second part of the coming of the Messiah. Their slavery or under umbuso weMaroma kwabenda baba blind ekuboneni Messiah nakafika njenge lamp and a priest for the atonement of our sins. Ngoba bona bebafisela ukuthi akafike Messiah asikhulule embusweni weMaroma. As long as kungakenteki lokho bathatha ngokuthi Messiah akakafiki akakawendi umsebenzi kanti konke kunedikhathi takhona. Useta Jesu. In fact angithinze naku nje kutokhona kun appetizer kancane. Ba prophet bathi nababuka le embili babona kufika kwa Messiah bakubona lokhu kwe-atonement kuzotawufika before the destruction of the church in AD 70. Baphinze babuka kalfifi kuba khona labangakuboni kahle, which is the rapture. Baphinze bambona abuya to establish his kingdom. Ngicela ukuthi bazalwane sitinike isikhathi kuyawubuka imibhalo, sitinike isikhathi kuyayicwanisisa, tinike ukuthi lenye inyanga mhlambe ungathengi kakhulu kwekuchaza uzame ukuyothenga nje lamaBhayibheli amanabe khonyana nje kube nguwe nje ukuthi ufuna kusebenzisa yipi ku manage ama budgets. Nema study Bible ayadula wona but nase unayo iyakusida kakhulu kuze kwekuthi imibhalo uyihlole ngoba hayi ukuthi sine sinenkinga yema sermons these days but sinenkinga ye content ukuthi kushonya yelwane. Udosi nase uvile uhambe uyawuhlola eze ngithemba kwekuthi nami lokule ngikushoko namuhla nitawuhamba niyawukuhlola khona sitawuwathi ukuthi sibe bazalwane labasimile emibhalweni. Evikini lelitako sitayibuka le assignment siphinde sibuke one or two prophecies lengicabanga ukuthi are more relevant over and above lentabe nikutholile. Nangabe kukhona utawathola nje lama prophecies abelithandana utawukhanza ukuthi ne drink uyayithola. Shothi nasengithi nje boba labendi homework ukhumbule kuphakamisa isandla bese sosithatha through. Unasosithatha through ungabuka kakhulu ama notes akho. Uzame ukukhombisa ukuthi cha lento sowuyayati nje phela. Ngoba ngendeka khanze ukuthi iyabona mos. Yes. Ngicela ukugcina lapho bazalwane namuhla ekuthi nisi understand ukuthi Jesu Kristu onguMessiah. I-topic lenkulu le but ngicabanga ukuthi imcoka kuleti insuku leti lokuthi wathi ukuthi Jesu Kristu wendani utakwendani sikuphi inyalo ezilibandla ngoba aze emehlo ethu avuleka nekuthi phatha kwethu nekwenta kwethu nangendlela esikhonda ngayo iyawehluka ngoba siyathi ukuthi sekhona lokutako lakakutela ko Messiah. Are we ready or not? Inzaba iphelele nje ku-atonement kukhona lokunye lokutako. So Jesus is the Messiah. Jesu Kristu onguMessiah. Ngicela ukuthi lo tako we-LCB kutawusho timemetelo alungele. Ngicela ukuthi sithandaze as sihleli phasi. Babe siyakubonga ngegama lika Jesu Kristu kusipha lithuba lekubuketa imibhalo. Ngiyathandaza ukuthi moya ongcwele chubeka usiside ekuconzeni imibhalo nakulesi sikhathi ngamunye nangamunye wethu babe as we apply ourselves in reading the scriptures help us to understand ngamoya wakho ngegama lika Jesu Kristu siyatithoba babe ngoba nasesilivile livi lakho liyawusigucula baba wethu ongcwele will be transformed singalingisi lelive singaphambanisi tintfo ngoba siholwa livi lakho uthi Davide lisibane
likukhanya uyalisebenzisa ekuhambeni indlela. I pray Baba echubeka ulondoloze libandla lakho ngegama lika Jesu Kristu. Turn your face towards your children and keep us and bless us. Usiphe kuthula nasebenzeni beliviki lonke ngegama lika Jesu Kristu. Amen.